কওকচোন বাৰু আপুনি ক'ত আছিলে আগতে আমি BPF-ত আছিলো কিয় জইন কৰিলে UPL ভাল লাগিল ছাৰৰ ব্যৱহাৰকেইটা ভাল মাটি বাৰী ঠিক কৰিল সেইকাৰণে আমি জইন হলো সমাধান কৰি আছে অলপ অলপকে আৰু কৰিব কিমানজন আহিল আমাৰ তাৰ বহুত আহিছে আচ্ছা गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि चेनेलजों आं गोजोननाय बावहरनाय हरबाय आं आगोलाव 16 बोसोर 7 माह आङो BPF दलाव खामानि मावदोंमोन आरो बे जा BPF दलाव खामानि मावदोंमोन खोब गोख्रैनो खामानि मावदोंमोन आङो स्ट्रंलि खामानि मावदोंमोन जिउयै मोदोमै हामोबाबो आङो नाजानानै BPF दलनि थाखाय आङो मावबोबाय थादों दा UPPLआव आं जइन जानायनि मेन आंनि थांखियानो जाबाय मटन जाबाय दिनै UPPL दलनि जोंहा प्रमोद बर' सारनि एन्टायार BTD-आव जेखिनि माने डेभेलप आरो जितु BTR ओनसोलाव जितु माने ऐक्य शान्ति जितु प्रगति जितु उन्नयन बे उन्नयनखौ आङो हमदांनो मोननानै आं दिनै UPPL दलाव आं दिनैनिफ्राय जिप्तानि सेराव आं दिनै जइनिं लाबाय आरो लोगोसेनो इयुनावबो जाहाथे BTR-नि जितु डेभेलपमेन्टनि कारणे लोगोसेनो प्रमोद जोंहा BTR-नि चिफ प्रमोद बर' सारनि आरो अन्यान्य माने लिडारफोरजों आङो माने एडजास्ट जानानै गोरोबलायनानै आं UPPL दलनि थाखाय आङो ऐक्य शान्ति प्रगति आरो उन्नयननि कारणे आङो जेरैखि जायाब्लाबो आङो माने जिउयै मोदोमै नांथाबनाबाबो खामानि मावलांनो आं दिनैनिफ्राय आं प्रस्तुति लाबाय आरो इयुनाव जाहाथे आं UPPL दलनि जानानै जानो हायो दाहा आं बेखौ खामानिखौ मावलांनो आं दिनैनिफ्राय रेडि जाबाय ओंखायनो जाहाथे गासै UPPL दलनि जोंहा प्रमोद बर' सारनि जितु माने एन्टायार BTD-नि जितु माने उन्नति बे उन्नतिखौ आङो माने साननानै आरोबाव प्रमोद बर' सारनि जितु माने आखाइ मोननैखौ जाहाथे आङो स्ट्रंलि गोख्रों खालामनो हायो आं बिथांखौ हेफाजाब होनो हायो बेखौ आं भरसा खालामदों आरो बेखौ भरसा खालामनानै आं दिनैनिफ्राय UPPL दलाव आं दिनै जइनिं लाबाय बेखिनियानो गोजोन्थों आচ্ছা बेखौथ' आं अलरेडि आं नाजाबाय थादों आरो लोगोसे आंनि उनाव मोजां मोजां लिडारानो फैगोन बायदि आंनियाव लिस्ट गोलैदों हयथ' बिथांमोना कয়েকদিन एसे लेट जानो हागौ अब्लाबो बिथांमोना आंजों लोगोसे UPPL दलाव माने कपारेट खालामगोन लोब्बा होफायगोन लोब्बा होनानै प्रमोद बर' सारनि जितु माने आखाइ फारनै बेखौ माने गोख्रैनो माने शक्ति खालि खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो प्रतिश्रुति लाबाय इयुनाव आरो आङो बिथांमोनखौ आङो UPPL दलाव आं लाबोफागोन आरो बिथांमोनाबो फैनो कारणे प्रस्तुति जादों बेखिनियानो आरो नांगौबाथाय उनाव आं कमेन्ट होगोन आं दिनै बेखिनिखौ नोंथांमोननो होबाय होनानै आं फोजोबबाय आरोखि गोजोन्थों BPF-ত মই সদস্য হিচাপে আছিলোঁ কিন্তু 17 বছৰ ধৰি মই BPF-ত সদস্য হিচাপে কাম কাজ কৰি চলি আছিলোঁ সেনেকুৱা নহয় যে BPF-ক ত্যাগ দিয়াৰ কাৰণ এটাই কথা হ'ল কি যিটো আমি বিচাৰিছিলোঁ যিটো সুবিধা বিচাৰিছিলোঁ সেই সুবিধাটো আমি পোৱা নাছিলোঁ আৰু সা সুবিধাটো আমি পোৱাই নাই সেনেকুৱা আৰু যিটো মনৰ ভাৱ কামনা সেইটোও আমাৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়া বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত গোটাই আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰে বড় নীতি নিয়মটো যিটো চলাই আনিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে তেওঁৰ আদৰ্শ নিয়ম নীতিটো চাই মনটো নিজেই টানি লৈ আহিছে আমাৰ নাছিৰ আলীৰ তেওঁ মানে আমাক তেওঁৰ নেতৃত্বত আমি চলি আছিলোঁ তেওঁ মানে আমাক ক'লে ব'লা মই UPPL-ত জইন হৈছোঁ তোমালোকে ওলাই অহাৰ কাৰণে আমিও ওলাই আহিলোঁ দলে বলে আমি আহি আজি প্ৰমোদ ছাৰক লগত লগ পাই সাক্ষাৎ হ'লোঁ হয় বহুত আনন্দ লাগিল আনন্দ লগাত আকৌ আমাৰ বহুত সমস্যা আছে যেনেকৈ মাটি বাৰীৰ সমস্যা এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই এই সমস্যা যদি UPPL দলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ভাবেনে হয় হয় আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ UPPL দলৰ চিফ প্ৰমোদ ছাৰে আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি মনৰ এটা আশা আছে যেন যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটিৰ বহুত প্ৰব্লেম মাটিৰ নামজাৰি হয় তাৰপিছত মাটিৰ
ভাইক ককাকৰ নামজাৰি উঠাত বহুত কষ্ট হৈ আছে এই বস্তুটো যদি আমাৰ সমাধান হয় তো আমি আনন্দ আৰু যদি আমাৰ চিফ ছাৰে যদি আমাৰ লগত এনেকুৱা সহযোগ থাকে আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় আমিও নিশ্চয় প্ৰমোচৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আৰু আগৰ দিনলৈ আমি প্ৰমোচৰৰ লগত জড়িত থাকিম তেওঁৰ নীতি আদেশ নিয়ম যিবিলাক কৰি আহিছে চলাই গৈ আছে বহুত ভাল লাগিছে এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া বাছ এইখিনিয়ে